Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bya Narena Media, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe mwese aho muherereye. Twe turashima Imana ikomeje kuturinda, ntacyo twishinza. Twizere ko rero namwe muri amahoro rwose. Twizere ko Imana ikomeje kubarinda kandi ikabarindana n'abanyu. Amakuru rero yo kuri iki gicamunsi aribanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'amazi kabisa, nkuko turi kugenda tubona inkuru zigenda zitandukanye. Turakubona hakurya y'amazi ibintu biri kugenda bicicikana, turi kubona inkuru rwose ziri kugenda ziba nyinshi cyane. Niyo mpamvu natwe rero uyu munsi twiyemeje kugira ngo tugende tuzibagezaho kabisa. Twizere ko uyu munsi biri bugende neza. Rero reka tugaruke ku nkuru zacu hano mu karere k'ibiyaga bigari, twumve ibiri kugenda bihavugwa bigiye bitandukanye kuri izi ntambara ziri kugenda zibera hano muri Kongo. Ese bizarangira gute? Ese bizagenda gute? AFCM 23 yadukuyeho urusyo. Ayo ni amagambo cyangwa se ibyo ni ibiganiro abaturage bo ku mipaka ya Rubavu ndetse na Rusizi bakomeje kugenda batangaza, bagaragaza ko izi ngabo cyangwa se uyu mutwe wa AFCM 23 yabakuyeho urusyo cyangwa se yabakuyeho umutwaro wari ubaremereye cyane. Rero nkuko bari kugenda bakomeza babyivugira, abasirikari 3 ba Uganda bapfiriye muri RDC, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese aba basirikari babazize iki? Nabyo turaje tubigarukeho mu makuru arambuye yacu. Abadepite bemeje amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Twambutse rero amazi magari, twagiye hakurya y'inyanja, turasanga indi nkuru hano ishyushye, inkuru imeze neza rwose, inkuru ariko bica bigacikana amafoto agaragara umugabo cyangwa se perezida wa Amerika Donald Trump ari kumwe na perezida wa Korea rwose, bari bafitanye ibiganiro, ubona basuzanya, bameranye neza. Korea ya ruguru rero ihamya ko Trump na Kim Jong Un bari abantu bameranye neza, ari abantu rwose bafitanye umubano udasanzwe muri iyi minsi. Ukibaza rero icyo aba bantu bari gushaka, ariko mu makuru yacarambuye turi buze gukomeza kugenda tubibona. Tugarutse ku nkuru zacu rero zirambuye mu buryo burambuye. AFCM 23 yadukuyeho urusyo. Ayo ni amagambo akomeje kugenda atangazwa n'aba baturage batuye za Rubavu ndetse na Rusizi. Baragaragaza ko izi ngabo cyangwa se uyu mutwe wa AFCM 23 aho ufatiye intara zitandukanye zya hano muri Kongo, za Goma ndetse na Bukavu, umutekano ari wose rwose, ubucuruzi bwabo bukomeje kugenda neza. Ikintu bakomeje kugenda bashimira izi ngabo cyangwa se uyu mutwe wa AFCM 23 ubona uko kwambuka imipaka basa nkaho babyoroheje rwose. Kwambuka ari ibintu byoroshye, umuntu wese ufite icyangombwa gikurikije amategeko arambuka rwose, kandi akambuka nta mbogamizi, nta bwoba, nta urwiciye kwe. Mu gihe imbere bambukaga bafite ubwoba yuko bashobora guhura n'ibisambo bikabambura. Ngo itandukanirizo rero ry'abari hagati y'ingabo za AFC na 23 ndetse n'ingabo nizahoze ari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo nuko izi ngabo zabamburaga ndetse mu buryo buteye ubwoba, ngo ariko izi ngabo za AFCM 23 aho zihagereye, aho bamaze gufatira ahantu abaturage ngo bambuka bumva nta rwikekwe rwose bafite, kabisa. Ubona ko ari ibintu bishimishije abaturage uko bigenda bigaragara hano ku mafoto. Urabona ko ari ibintu rwose bishimishije, ari ibintu byiza cyane. Ubona ko abaturage bishimye cyane, bishimiye izi ngabo kabisa. Natwe tuvuga ati coup de chapeau kuri AFCM 23 kabisa. Mukomeze mukore kandi mushake umutekano w'abaturage kabisa, nko muri kugenda mu bigaragaza. Indi nkuru yacu rero twasanze hano mu karere k'ibiyaga bigari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko abasirikare 3 ba Uganda ngo bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare rero ngo babazize iki? Nta kindi bazize, ngo bazize impanuka. Inkuru rero yacu dusanga hano kugera ngo abasirikare 3 ba Uganda bapfiriye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu mujyi wa Bania, intara ya Ituri, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi benshi barakomereka nkuko iyi nkuru iri kugenda ibigaragaza. Murabizi rero mu minsi yashize cyangwa se mu minsi mike ishize twabonye ko hano muri intara ya Ituri hari abantu barenga 50 bahapfiriye bishwe n'ingabo za ADF. Hanyuma rero muri aka karere akaba ariho n'impanuka ngo yabereye. Kigaragara cyo muri aka karere hari intambara iteye ubwoba, ariko turizera tudashidikanya ko izi ngabo zacu
cyangwa se ingabo za FCM23 zikomeza gukaza umutekano muri aka gace kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Abasirikare nubwo baguye muri aka gace biragaragara ko nta wabishe, ahubwo ngo bari bahari bakomeje kugira ngo bakomeze kurinda umutekano w'igihugu cyabo cya Uganda, hanyuma ngo bakaza kuhakorera impanuka. Iyi mpanuka yabaye tariki ya 28 Nyakanga 2025 ubwo imodoka yari itwaye abasirikari ba Uganda yageraga ku kiraro cya Ngondo kiri mu muhanda uhuza santere ya Jugu na Maskini muri groupement ya Lolano, niho iyi mpanuka yabereye rwose ubwo bageraga hagati y'imihanda ihuzwa na Jugu na Maskini, niho iyi mpanuka yabereye. Rero tubwira aba bantu babuza babo, tubabwira ngo mukomeze mwihangane, abagande mukomeze mwihangane kabisa kubwo kubura abavandimwe banyu, rwose mwihangane cyane, tubafashe mu mugongo kandi twizere ko ibintu bizarushaho gukomeza kugenda neza, ari nako iyi mihanda nayo irushaho gukorwa kugira ngo umutekano w'ahantu ukomeze gukazwa. Ababishinzwe rero cyangwa se abashinzwe umutekano basobanuye impamvu y'impanuka, nta yindi, bavuze ko ari ikiraro kibi kiri ahantu gihuza iyi mihanda ibiri. Yewana kabisa, tubwira abantu baburiye ababanga ngo mukomeze kwihangana. Mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda ziri mu burasirazuba bwa RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomeje guteza umutekano muke aha hantu rwose, nkuko twakomeje kugenda tubigaragaza mu minsi yashize. Twamenye ko uyu mutwe wa ADF wishe abantu benshi cyane ngo bari mu rusengero barimo basenga, babasanga muri kiliziya barabica rwose. Izi ngabo rero zikaba zakoreye impanuka muri aka gace zirimo gukomeza kukaza umutekano ahantu kugira ngo aba baturage nabo barusheho gukomeza kugenda bagubwa neza, niho bahuriye n'iyi mpanuka. Tubabwira ngo nimwihangane kandi murebe uko mwagerageza gukora iyo mihanda ndetse n'ibyo biraro kugira ngo umutekano ugomeze kurushaho kugenda neza. Indi nkuru yacu rero iri kugaragara ahangaha mu karere k'ibiyaga bigari nuko abadepite bemeje amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Inteko nshinga amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko ryemeza amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, yashyizweho washyizweho n'umukono, cyangwa se aya masezerano yashyizweho n'umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho aya masezerano yabereye. Murabizi ko mu minsi ishize rwose izo nama zakomeje kugenda ziba, niho uyu mukono wagiriweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo kugarura amahoro. Hanyuma rero n'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda ikaba yicaye igatorera itegeko rigomba kugarura amahoro ahangaha ku wa 27 Kamena 2025. Rero nibwo ibi byabaye. Ni itegeko ryatowe ku wa 29 Nyakanga 2025. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ari amasezerano agamije kugarura amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko bibanda cyane mu buryo bwo kurandura ingabo za FDLR. Ingabo za FDLR ziri muri Kongo zikomeje guteza umutekano muke hano mu Rwanda rwose. U Rwanda rukaba rwifuza umutekano warwo, babwira Leta ya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhashya uyu mutekano, bagahagarika inkunga bakomeje kugenda bahereza aba bantu. Nicyo u Rwanda rukomeje kugenda rushaka amahoro hano muri iki gihugu cyacu, nuko izi ngabo za FDLR rwose zigomba guhashwa ndetse n'abazitera inkunga bakazihagarika. Ngayo nguko rero, ngayo nguko mukomeze rwose, mukomeze kukaza umutekano, kuko abaturage cyangwa se abanyarwanda bakeneye umutekano. Ingabo za FDLR rero zikwiye guhagarika iyi mirwano yazo, kuko nta hantu na hamwe izabageza, rwose. Turababwira ngo muhagarike iyo mirwano yanyu mukomeje kugenda muzana ahangaha. Twambutse amazi rero magari, twambutse hakurya y'inyanja, tuhasanga indi nkuru iri kubica bigacika. Hano tugenda tuhabona amafoto meza cyane y'abagabo babiri bakomeye kuri isi ya rurema Imana yiremeye. Abagabo rwose barakomeye. Korea ya ruguru ihamya ko Trump na Kim Jong-un ari abantu babanye neza rwose, bategeze babana nabi. Mushiki wa Kim Jong-un uyobora Korea ya ruguru, Kim Jong yatangaje ko musaza we na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abantu babanye neza rwose, hagati yabo bafitanye umubano mwiza cyane. Yagize ati umubano bwite w'umukuru w'igihugu cyacu ndetse
perezida Donald n'uwa perezida wa Amerika ntabwo ari mubi rwose kabisa. Yakomeje kugenda bitangaza avuga ati aba bagabo ni abantu babanye neza, ariko iyo ukurikiranye neza usanga rwose ngo nta yindi mpamvu Trump yahuye na Kim Jong inshuro 3 mu gihe yari mu manda ye ya mbere muri Werurwe 2025. Yatangaje ko ubutegetsi bwe buri kuvugana n'ubwa Korea ya ruguru, igihugu ahamya ko gitunze intwaro kirimbuzi nyinshi. Namwe murabyumva, nta yindi mpamvu iri gutuma uyu mugabo Donald Trump yegera uyu Kim Jong-un kugira ngo agomeze kumuha rwose intwaro zishobora kurinda igihugu cye cyane. Murabizi ko uyu mugabo nawe ni umugabo w'intambara cyane, ni umugabo ukunda intambara, ariko kandi nk'igihugu gikomeye nka Amerika ayewana gikwiye umutekano uri ku rwego rwo hejuru, kuko abona ibintu bitamworoheye cyane. Niyo mpamvu rero muri kubona ari kugenda akomeza kwegereza uyu mugabo cyane kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza, umutekano w'iki gihugu cya Amerika urushaho kugenda neza, mu gihe Korea ya ruguru ari umwanzi wa Korea y'Epfo, inshuti ya Amerika. Jong yasobanuye ko ibihe byahindutse, bityo ko n'igihugu cyabo kigomba gukomeza kwiyubaka kugira ngo kirinde umutekano wacyo. Ibyo birumvikana cyane. Aya ni amagambo uyu mushiki wa perezida wa Korea ya ruguru yakomeje kugenda atangaza, Kim Yong Jong. Murumva aya mazina yabo, ni amazina akomeza kuzamo ibintu bya Kim Yong Jong, ariko kabisa yakomeje kugenda atangaza umubano mwiza Donald Trump afitanye na musaza we, rwose ko ari umubano mwiza cyane. Ariko uyu Donald Trump nta yindi mpamvu iri gutuma akomeza kwegereza uyu mugabo no kugira ngo arebe ko yamufasha uburyo bwo kubona izi ntwaro za kirimbuzi kugira ngo ubwirinzi bukomeze kurushaho kuba bwiza kuri iki gihugu cya Amerika. Murakoze cyane rero, amakuru yacu uyu munsi yarayo ngayo, mukomeze kugubwa neza aho muhereye mu bihugu bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.